Covid-19 hastalığından ulaşan yaşayanlar sayısı gün-günden zedelenirler. Bu zor duruma eklenirler yemek malların pahaların zedelenmesi de. Kimi insanlar bilmirler neso yaşama ileri doğru. Bu durumda kabahatlı Covid'de bulunanlar sayırlar Гагаузиян yaşayanları. Очень народ что может делать? А кто должен делать? Sıradan insan ne varınca yapsın. Hükümet lazım işlesin. Дальше я не знаю, что. Все уезжают. Почти все. Особенно с сел уезжают. Hepsi insanlar giderler, köyler boşalırlar, pahalar yüksek, kazancımız yok. Neso varınca yaşamaya öte doğru. Очень большие. А зарплата у людей маленькая. Должен быть у власти хороший человек. Kuvvette bulunan insanları satın alırlar. Yaklaşırlar halk okuşun seçimleri. Bakırım kim ister olma депутат, da şaşırım kim oraya gider. Хорошо, что плохо. Народ должен созреть, вытрезвиться. Не должно быть подкупа. Ведь все куплены. Вот сейчас будет выборы в народное собрание. Я смотрю по округам, ну просто обидно, какие люди туда идут, они при деньгах. Hükümetin bir aylık iş zamanı o az bir vakit karar yapma diyene nişanladı Moldova devletin politologu Nikolay Paskaro. O sayırani ekonomik agentlerinden hem hükümetin aralarında diyalog yok. Kuvvetler yeni ilkin lazım göz altına alsınlar Moldova devletinde pahaların kurulmasının sistemasını nişanladı Nikolay Paskaro. Председатели вот этих больших компаний, с ними нужно дискутировать. Büyün alışveriş kompanyaların yöndericilerinden lazım diyalog kurma. Devlet lazım finans yardımı versin bu insanlara. 30 günde bu iş yapılmadı hem büyün umut da bu uğurdan şansura yok. Pahaların kalkması yaşayanlara deyini pek zor bir iş ama biz bekleriz değişilmekleri. Ne kadar bekleyeceğiz belli değil. Пройти вот этот тяжелый период. Нету диалога, потому что правительству 30 дней, и они еще не могли давать какой-то результат. И мы надеемся, что результата будет. Пока что этот взрыв цен, это плачевно для наших граждан. Мы ждем, мы думаем, что все-таки они возьмутся за остановку этих... Сколько надо ждать? Я думаю, что ждать будем... Dolga. Önemli uygulama bitki günlerde Moldova devletinde ta bir sıra pahalandılar petrol malları hem ekmek. Yelena Radkoglu, Alina Terzi, Artyom Topal, GRT Haberler.